Čau! Danes se bomo najprej posvetili kratkim filmom, šele proti koncu pa tudi nekaterim novicam. V ponedeljek se je v Ljubljani pričel mednarodni festival kratkega filma Kraken, skrajšano FAKE. Pred večernim začetkom sem uspela ujeti glavni idejni vodji festivala, da smo spregovorili o letošnjih novostih, ki jih je kar nekaj, saj se je festival precej razširil, no pa tudi o vsebini programa, o obnašanju na festivalu, njegovem pomenu in še čem. Ali bo letos kaj novega? Letos je 11. edicija FAKE-a. Lani smo imeli 10. obletnico, ki smo jo naslovili, kako že? Ja, to ni faza. To ni faza, ja. Da smo vztrajali 10 let, se pravi neka dekada se je zaključila. Z 11. edicijo odpiramo novo dekado z novimi idejami in tako naprej. Kaj je bilo vprašanje? Kaj bo kaj novega? Kaj bo kaj novega? Ja, imamo kar nekaj novosti. Od tega definitivno treba poudariti novo prizorišče na Mestnem trgu, ki je namenjeno mimoidočim. Poleg tega smo še malo ukrepili sodelovanje znotraj programa ProFake, ki bo na Vodnikovi domačiji. Imamo nov program, ki se imenuje FEXXX, je polnočni program queer, feminističnih in erotičnih filmov. Kakšen program bo pa na Mestnem trgu? Na Mestnem trgu pa smo umestili v bistvu program nagrajenih filmov, ki so bili nagrajeni od občinstev mreže festivalov evropske, tako da gre za neke, bi rekel, crowd pleaserje oziroma filme, ki so prepričali občinstvo. Poleg tega je pa tudi program palestinskega filma, ki pa prvi del je danes na otvoritvi, v četrtek bo pa tudi na Mestnem trgu, tako da damo tudi malo v community palestinski program in njihovo problematiko, ki se zdaj dogaja. 7. julija ste na spletni strani že objavili tudi bonton obiskovanja filmskih festivalov. Je to zaradi tega, ker ste v preteklih 10 letih mogoče ugotovili, da je prišlo do kršenja le-tega? Zakaj je bilo to potrebno zapisati? Kot je Peter omenil, se pravi, po prvi dekadi smo mogli na novo premisliti v bistvu, kaj je funkcija in poslanstvo in tudi odgovornost festivala. In v tem smislu smo tudi letos razširili program in spremljevalne programe z nekimi mogoče še bolj družbeno odgovornimi temami, in v tej luči se nam je zelo pomembno, da se tudi kot festival jasno pozicioniramo in to pač tudi glasno povemo. Tako da kot recimo prikazujemo programe palestinskih filmov in se priključujemo palestinskemu oziroma dajemo prostor palestinskemu boju, na ta način tudi jasno povemo, da tako FAKE kot pač naša družba bi mogla recimo voditi neko zero tolerance politiko do rasizma, do populizma, do šovinizma, do vseh teh nekih tem, ki se nekako vse bolj vračajo, kot lahko vidimo že v samo naši bližnji okolici, če pogledamo recimo porast skrajno desnih politik in populizma. So to te sanje, ki naj zgorijo, kot je naslov letošnjega festivala, oziroma Keep the Dreams Burning? Imate tudi slovenski naslov za to? Slovenski naslov se prevaja kot Pusti sanjam, da tlijo. Obenem pa to nagovarja, ja, točno, mislim, letošnjo temo, ki je v bistvu izhajala iz ene odločitve, ki je prišla na plano januarja, se pravi, da bomo retrospektivo posvetili januarja umrlemu Davidu Lynchu, ko je pa ta veliki cineast nočnih mor in surrealnih pokrajin, tako da smo se odločili, da bo tema sanje. In v tem smislu smo razmišljali naprej in o sanjah razmišljali tudi kot pač, ne vem, sanjah ideoloških bojev, sanjah za enakopravnost, za svobodo in tako naprej. In v tej luči smo potem tudi programe kurirali in razmišljali v tem kontekstu. Bomo v retrospektivi Davida Lyncha lahko videli predvsem njegova zgodnejša dela, starejše filme? Pravzaprav gre za kar obširno retrospektivo v 3 programih in prinaša tako njegove najzgodnejše filme, ko je še kot študent kiparstva recimo že ustvaril neke take galerijske zanke in tako naprej. Ampak po drugi strani je ta njegov opus kratkih filmov bil nekako konsistenten in konstanten skozi celo kariero. Tako da on ustvarja kratke filme vse
vse do smrti, tako rekoč, sploh če upoštevamo tudi njegove vremenske napovedi, ki so dnevno bile na YouTubu. Tako da gre za v bistvu nek pregled njegovega ustvarjanja skozi celo življenje in v teh kratkih filmih najdemo najrazličnejše pristope, od nekih stvari, ki lahko delujejo kot nadaljevanje Mulholland Drive do nekih čisto konceptualnih, abstraktnih, eksperimentalnih filmov. Tako da gre pa res za posebno priložnost, da bomo lahko tako široko retrospektivo videli na velikih platnih tudi v kinu. Eden od programov se imenuje tudi Drugi val na temni strani Alp. Zakaj je ta stran Alp tako temna? Ponavadi, če gledamo že te kratke filme z Balkana in kratke slovenske, se zdi, da so tako ali tako slovenski filmi temačnejši. To zdaj postaja že taka tradicionalna kategorija te netekmovalne sekcije, Drugi val, ker vsako leto dobimo en kup žanrskih kratkih filmov, ki nastanejo v Sloveniji in govorimo predvsem o horror, thrillerjih, recimo akcijskih poskusih in tako naprej, in potem se nam je zdel to tak atraktiven naslov. Letos pa mogoče malo manj žanrski, ampak bolj še vedno isto dinamičen, ampak se mogoče malo bolj ukvarja z odnosi, ampak spet nekako na presečišču nekih žanrov. Ko govorimo o presečišču žanrov, slišala sem neke govorice, da nekaj režiserjev pravi, da niso bili sprejeti na FEK, ker imate rajši eksperimentalne filme. Kako se spopadate s tem? Kakšna je v bistvu programska politika in ali zagovarjate, da so vsi žanri reprezentirani ali je v bistvu odvisno od tega, kateri filmi pridejo? Glede tega je tako, da v bistvu festival tudi nekako postavi svojo sliko, kakšen je to festival, in mogoče je FEK malo bolj naklonjen tudi eksperimentalnim formam, predvsem zato, ker tudi te forme po eni strani raziskujejo filmske medije, odpirajo neke nove poglede, nove pristope. Obenem pa tudi eksperimentalni film kot tak ima zelo malo pozornosti in se nam zdi, da je prav. Poleg tega, da se rojevajo mogoče tle neki novi glasovi, novi načini pripovedovanja zgodb. Tako da ne bi rekel, da je to neka, zavestna odločitev proti igranju ali pa dokumentarni formi. Predvsem gledamo tudi na to, da tekmovalni programi niso samo najboljši filmi, so filmi, za katere mislimo, da jih moramo pokazati. Prav tako gre tle za kuriranje, se pravi, da tudi te programski sklopi delujejo med sabo in da damo priložnost vsem. Zdaj pa vsake to, glede na to, koliko imamo prijav, pa koliko ljudi se uvrsti v tekmovalne programe, je vedno nekaj filmov, ki so bili na meji ali pa smo v njih debatirali, pa so potem izpadli. Mogoče samo to, da demontiram takoj te govorice. Recimo letos je prav v fokusu izstopajo igrani filmi v slovenskem tekmovalnem programu, za razliko mogoče od preteklih let, ko so bili bolj na udaru eksperimentalni, animirani ali dokumentarni. Letos pravzaprav beležimo spet nek tak zagon igranega filma in tudi prednjačijo igrani filmi. In kar je bolj zanimivo je to, da po večini so bili pa narejeni strani slovenskih avtoric in avtorjev, ki študirajo v tujini. Se pravi v Zagrebu, Beogradu, na FAMU, v Angliji in tako naprej. Tako da nam to mogoče nekaj tudi pove o stanju slovenskega igranega filma, ki pa spet, kot lahko vidimo v Drugem valu, nekako dobiva nek zagon in izkazuje pravzaprav nek skill oziroma, kako se to prevaja, veščino režije. Sicer pa mogoče, če spregovorimo še o filmih, ki niso slovenski, recimo konkretno ta Fokus Palestina, zdi se, da so vsi narejeni v koprodukciji. Zakaj do tega prihaja v bistvu? Ker pač v Palestini ne morejo direktno sami delati filmov, rabijo nekoga iz tujine? Nažalost je situacija v Palestini taka, kakršna je in bi precej logično sklepati, da neke produkcije, ki bi bila sistematsko podprta in kontinuirana, ni. Po drugi strani je pa zaradi razseljenosti Palestincev in Palestink veliko avtoric in avtorjev, ki živijo v tujini in ustvarjajo potem filme v državah, kjer živijo. Tako da nekako organsko prihaja do nekih koprodukcij, obenem pa gre tudi za neko tematiko, ki se jo lotevajo tudi nepalestinski avtorji in avtorice včasih.
Mogoče za konec še par besed o sodelovanju s festivalom v Uppsali. Letos je ta tisti, s katerim sodelujete in katerega filme boste prikazali. Za kakšen festival gre? Kakšne filme bomo videli? Ja, festival v Uppsali je letos gostujoči festival. To imamo vsako leto to sekcijo. Festival velja za enega od verjetno 10 najboljših festivalov v Evropi. Verjetno najpomembnejši festival kratkega filma na Švedskem. Zdi se mi tudi, da imamo tudi način programiranja dosti podoben, soroden in vedno povabimo ali festivalskega direktorja ali direktorico ali kuratorja, da pripelje s sabo nacionalni program, da s tem oriše delno ozadje festivala. Drugo je pa kuriran program, kjer je pa prepuščeno, da v ospredje stopi kurator, ki je del festivala, ali pa tematike in v bistvu neki filmi, ki označujejo ta festival najbolje. Tako da letos je z nami Sigrid Hidenius Ebner, ki je nova direktorica festivala. Je tudi v mednarodni žiriji in bo predstavila 2 programa, se pravi nacionalni program in potem še kuriran program. Če še ti v tem kuriranem topik je. Ja, oni pripravili 2 tematska programa. Eden je sestavljen izključno iz filmov švedskih avtoric in se v bistvu vsi na nek način ukvarjajo s tem nekim pritiskom razmnoževanja. Se pravi, vemo, v marsikateri evropski državi nataliteta pada, kar vzpostavlja vse večji pritisk predvsem na ženske, recimo med 30 in 40. In s to tematiko se očitno na Švedskem veliko avtoric ukvarja in je Sigrid pripravila en program, ki o tem govori. Drugi pa je poimenovan Poplitics oziroma Poplitika. Gre bolj za eksperimentalni mednarodni program nekih vrhuncev, ki so jih oni prikazovali v Uppsali. In gre za take zabavne pop izlete v različne smeri. Prav gotovo bo precej prismuknjen in zabaven. Sicer pa letos je leto rekordnega proračuna slovenskega filma. Se to pozna tudi pri vas? Ja, mislim, za FEK lahko rečemo, da smo bili zelo uspešni tudi v evropskem smislu. Tako da smo člani 2 festivalskih mrež, podprti smo bili drugi zdaj tudi strani Kreativne Evrope za festivale. Kar se tiče pa našega proračuna doma oziroma podpore doma, je pa tudi bil v bistvu ta dvig proračuna, se prepozna tudi v Malhi za festivale filmske. V našem primeru je to Ministrstvo za kulturo, ne Slovenski filmski center, tako da smo pridobili nekaj dodatnega denarja, da malo lažje izpeljemo vse skupaj. Sicer pa česa se najbolj veselita zdajle pred festivalom? Jaz se mogoče najbolj veselim enega posebnega vrhunca, ki ga nismo omenili. Gre namreč za fokus na japonsko avtorico Momoko Seto, ki je opozorila nase že pred 15 leti in prihaja v Ljubljano osebno, bo tudi v žiriji in njene filme bomo prikazali v sredo ob 6. Mogoče velja omeniti tudi to, da je ona s svojim prvim celovečercem letos v Cannesu prejela tudi nagrado Fipresci, tako da gre za neko ime, ki v svetu kratkega filma zelo prisotno in znano, od kratkega pa mislim, da tudi v svetu celovečercev. Tako da je neka posebna priložnost, sploh zato, ker kot rečeno bomo o njej verjetno še več slišali v prihodnje. Ja, mene pa mogoče najbolj navdušuje dejstvo, da nam je uspelo po 10 letih, rečemo, dela priti na to prepoznavnost, da imamo velik odziv tujih gostov, tujih avtorjev in avtoric, da je poleg recimo festivalov v Uppsali tu še 8 festivalov iz tujine, ki bojo gledali naše programe, slovenske filme in nadgradili tudi naš program za profesionalce, Profek. Tako da to, da nekako smo začenjamo ali pa vedno bolj združujemo ne samo akterje v Sloveniji, ampak tudi širše v Evropi. Festival FEK bom seveda spremljala tudi v prihodnjih dneh, zato se lahko podrobnejšo reportažo dogajanja nadejate tudi v oddaji, ki bo sledila prihodnji teden. Za zdaj preverimo samo še nekaj kratkih utrinkov iz otvoritvene slovesnosti v Kinodvoru. Each new edition is also the festival's birthday. This year we step into our 11th year of creation
meaning we are old enough to know better and still young enough to misbehave. Last year, we claimed that fake is not just a phase, but something lasting, something here to stay. Today, as we point our gaze to the next decade, we realize that we must keep dreaming and strive to make our dreams a reality. Only with dreams can we overcome the nightmares that increasingly surround us and push us into a corner. Dreams are an act of resistance against the dictates of power and violence in all its forms. May those dreams burn quietly but persistently throughout this festival. So at this point, I would like to sincerely thank everyone who has in any way helped make this year's FEC's dream come true. These are our co-financers, so this is the Ministry of Culture, the Municipality of Ljubljana, the Ministry of Public Administration and Creative Europe. My heartfelt thanks also go to our co-producers and their teams, with special gratitude to the Slovenian Cinematheque and Kinodvor. And of course, to all our sponsors and partners whose support you will also see acknowledged on the festival credits. I wish to thank the festival team and the volunteers without whom FEC would not exist. And to all of you, our guests, filmmakers, creators, and audience, thank you for being here, for following us, and for co-creating FEC together with us. And as the great poets of Slovenian pop music, Kingston, once said, sanjati ni nikoli greh, kadar sanjaš o lepih stvareh. Sanjati ni nikoli greh, pa kaj če pristaneš na tleh. Po toplih in ganljivih besedah pa je sledilo še nekaj surovejših informacij o programu, ki bo trajal vse do sobote zvečer. This year's program will, over 6 days, present more than 153 films from 38 different countries, alongside over 40 individual screenings and events. This is by far the largest edition to date, and also in many ways a turning point, introducing several novelties. For example, a new open-air location at Mestni Trg, an erotic program, an audience award, and many other additions. We should also highlight the industry section of ProFEC, the exhibition, club events, but all of these details can be found in our program on our website. So at this moment, let me only say a few words about tonight's opening program and the reasons why we decided to open the festival with the films that we are about to see. So in the light of current events, the decision was quite an easy one. A few things today are more urgent and pressing than the ongoing genocide. And so it felt essential to open our space to Palestinian voices in their struggle for freedom. Palestinian cinema, born out of displacement and resistance, insists on remembering, testifying, and imagining a liberated future. In giving space to these stories, we not only aim to show solidarity, but also affirm the role of cinema as a tool of resistance and collective hope. Po slavnostnem odprtju je sledil program, sestavljen iz 4 kratkih filmov, narejenih v koprodukciji s Palestino. Predstavila ga je kuratorica programa Mathilde Guiton-Marcon. She's involved in the organization and programming of Festival Cine Palestine, a non-profit event and association that aims to promote the diversity of Palestinian cinema and create spaces of discussion for Palestinian filmmakers to meet their audiences. Mathilde, what have you prepared for us today? Thank you very much. Good evening, everyone. Thank you for coming. Thank you to the entire team of FEC Festival for the welcome, for the trust, the work, and for providing such a beautiful and thoughtful space for Palestinian cinema. As we speak, and as you know, the genocide and colonization in Palestine are ongoing and intensifying, with the permission and the support of still a large number of governments and mass media. Since 1948 and the beginning of 77 years of a continuous Nakba, or catastrophe, the Palestinians have resisted the strategies of erasure held by the Zionist states against their culture and history to impose their founding narrative and legitimate their occupation. Since the end of the 60s, Palestinian cinema has been part of the struggle as it never ceased to preserve the memory of its people
and to build counter-narratives. The selection we made for this focus is not representative of the entire history, but it aims to show at least a bit of the diversity. And we built it like in echo with this year's slogan, Keep the Dream Burning, with gathering films from the mid-80s to 2024 that reshape collective memory, that defy the physical, digital, and mental borders imposed by the occupier, and that expand the territories of self-representation to project it into time, but also onto the boundless horizon of fiction. The three short films that you will see tonight revolve around the idea of the return, this unconditional right of Palestinians to resettle on their land, which is engraved in the UN resolution, which is still being violated to this date. The return is also toward which the struggle for liberation thrives, and it's a dream that continues to burn, passing from a generation to the other. We will begin this program with Marlouk Celebrates His Destruction by Michel Khalife, a film that follows displaced inhabitants of a village in Galilee as they come back to the ruins of their destroyed homes to share a picnic, as they do once a year on the only day they can travel without a permit, which is cynically the anniversary of Israel's creation. The film is sometimes shot at foot level in reference to a verse by Mahmoud Darwish, "Be careful while you walk, you might step on your father's or grandfather's dream." The second short film you will see is directed by the Palestinian artist Hazan al-Salah, and it stages their grandmother's return to Haifa using Google Street View. And they are trying to painfully but creatively subverting a platform that is normalizing erasure of land and feeding and nurturing the illusory sense of accessible universal access to the land. And we finish this program with Ours is a Country of Words by Belgian filmmaker Mathis Pope, that he made in close collaboration with Palestinian actor Jamal Indawi, his family and other residents of inhabitants of the Shatila refugee camp in Beirut. It's a documentary fable in which they imagine and prepare for their return to their own land. But to introduce this whole program, we just begin with the first short gesture, cinematic gesture, which is part of a larger project entitled Some Streets, which brings together works by artists from around the world in response to a text by Palestinian poet Rifat Al-Ahrir, who was killed by a bombing in December 2023. This short excerpt is directed by British filmmaker Sarah Wood, and it invites us to reflect on our position as spectators in time of genocide. What does it still mean for us to be there now? How cinema is always late, and how it can be somehow a bit ahead at the same time. As these filmmakers do, let's not give up on envisioning better ways for the stories to continue. I hope you will enjoy them and that you will join us on 21st for the second screening and Free Palestine. In potem smo rajali še pozno v noč. Rajalo pa se bo še ves teden, projekcije na prostem so vse brezplačne, na filme virtualne resničnosti pa se prav tako ne rabite prijaviti vnaprej. Naj omenim še posebnost festivala, internetno arheologijo, ki se bo v četrtek odvila na Metelkovi in vsako leto prikaže različne bizarnosti, ki jih kuratorica Ester Ivakič tekom leta najde na spletu. Za konec pa kot obljubljeno poglejmo še nekaj novic. Nova hollywoodska zvezda je postala izolska jadrnica Irena, ki je v filmu zaigrala skupaj s Samuelom L. Jacksonom. 16-metrsko jadrnico v lasti Petra Kovača boste lahko videli v filmu z naslovom Afterburn. Do najema je prišlo, ko so na jadrnici nekaj delali, od spodaj pa se je začel neki Američan dreti, da bi najel jadrnico. Najprej ponudbe niso sprejeli, jadrnice pa mu tudi niso hoteli prodati. Šele ko se je producent vrnil že 5. dan zapored, so podpisali pogodbo in jadrnico so odpeljali v Bratislavo. Film izide 22. avgusta, poglejmo napovednik. Too easy. Hello, mate. Wait a minute. You guys aren't real cops, are you? Oh, damn.
solar flare hit, we lost our humanity. You saw what people did to the world burn. The monsters they became. If we're to rebuild, we have to hold on to every masterpiece of human achievement. Jake, you have a gift for acquiring treasures. And what would I be hunting down this time? Mona, The Mona Lisa? in all her motherfucking glory. Guessing you're my contact. We're headed to the worst place on the planet. There's nothing there but disease and warlords. Yeah, this is definitely a bad idea. The world is a gladiatorial arena. A worthy opponent is hard to find. I could have taken that guy. You're welcome. We just flew into a war zone. Jumped out of a plane for the first time. Got attacked by a tank. And all this for a painting? I don't get it. What's going on that everybody's willing to die for? We want our world back, Jake, from these agents of chaos. We got work to do. I love this song. They're all over us. How many tanks does this guy have? Oh, shit. Motherfucking go get the motherfucking Mona Lisa and all its motherfucking glory. Fuck you! Končal pa se je tudi filmski festival v Locarnu, odkoder je Zlatega leoparda domov odpeljal Šo Mijake za dramo Two Seasons, Two Strangers. Manuela Martelli in Ana Marija Veselčič pa sta dobili igralski nagradi za slovensko manjšinsko koprodukcijo Bog ne bo pomagal Hane Jušić. Film je nastal v produkciji Hrvaške, Italije, Romunije, Grčije, Francije in Slovenije. Režiserka po njem raziskuje solidarnost in empatijo znotraj rigidnega sistema vrednot. Čisto narativno pa gre za prihod čilske ženske v osamljeno hrvaško skupnost na začetku 20. stoletja. Pričel pa se je tudi 30. filmski festival v Sarajevu, kjer bo letos na ogled 12 filmov s slovensko udeležbo, od tega 6 celovečernih, 3 celovečerni dokumentarni in 3 kratki filmi. Tekmovalni program je odprl film Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc, na isti dan pa je sledil še dokumentarni film Čentani Maje Doroteje Prelog. Predvajali so tudi že Praslovana, režiserja Slobodana Maksimoviča, celovečerni dokumentarni film Zadnji kavboj Tadeja Čatra ter otroška filma Igrišča ne damo in Tartinijev ključ. Festival je slavnostno odprla slovenska manjšinska koprodukcija Po poletju bosanskega režiserja Dani Satanoviča. Na posebni projekciji pa bo tudi mož, ki ni mogel molčati. V študentskem programu bosta mentor Tinkare Klepšteter ter animirani onkraj obraza Anje Resman. Premiero bo na festivalu doživel tudi težko pričakovani film posnet po knjižni uspešnici Bronje Žakelj. Spet sem sanjala mami. Ne muč se kar naprej s tem. Ja, dragi moji, novo leto je spet potrkalo na vrata in... To je pa Zihat izbral. Ja. Seveda. To pa Dada. Ajde, družinica, gremo! Skrivnost dobrega roštilja je malo vase, malo pa na praste. Poljubi me, dotakni me usnama. Janeza, si slišal, da nismo šli na ples? A videla ste že poznata? Ne? A ni Miška? Pa mi povej, če se nimava lepo. Čin, čin. Kaj si rekla? Dom zatečene bezgavke na vratu. Viš kaj, daj ti Bojana poklič. Bom ja. Noter. Ne. Zdaj. Mami? Bron. Nikar odpadajo, a ne? A se ti sploh zavedaš, da nje za Božič ne bo več tukaj? Vse najbolj
kako mislite, zdrava? Zdrava si. Pa ne se zdaj jokti. Hvala za ogled in se vidimo, če ne prej, pa na Feku. V akciji.